Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Taka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Hadian kacing saiso ka Mission Football. Ka Sorkar Jala Kalaray, ban sedang biang saya ka Mission Football 2. Na kabenta ban say ki kena donsap, ha kajing alakay, ban mikmat ya kajala, bat kumjoru ya karihi barok kaway. Ya kanila penbenado Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs, jong ka Sorkar Jala, uba Shakliar Warjri. Habai karan bagilat patay kubor. Uba Shakliar Warjri, ula penpau, shen unsas dang biang ya ka Mission Football. Lingba ki grassroot ban kentiu ya ki khana donsap haka kam ya lekai shushu uba Shakliar ulai thuru bakadon ya ki coach ban shahi kai pentbet ban yo jingtep katkum ka jindon kam jong ka juk bamenta kompetitif baro kanika Mission Football kanika Plaza Aslam pada po kanika Mission Football dan bun bahagi program kita gilong ki ban train ki atlet jeni bagi grassroot ki beper but nilai iru ba limba kanika Mission Football kalong syar jingerap na kamta kini ki atlet sini ko gejala juni telenta nila dondu ya ka sentram ya ka ba ninsang ru ya ka Mission Football 2.0 but hakni ka Mission Football 2.0 ki babun ki jingkela ka pemangin kuat la kalong hakajin penbahai ki grassroot center la kalong hakajin ai ka jeng ayah ki coaches ka bakam ba lapan kiu kindian but na lor kini ki kalong gajeng angut mar bungi kwa ya ka bangin bhai kana Mission Football 2 ya ka bangin i ba limba kini ki limba kana Mission Football mini i ba ki atlet zumi ki but kumbo pipet ya ka Mission Football 1 ru ki ba puun ba ki atlet ki bala pau 6 wala hadukan national level ru ka Mission Football 1 limba kana ka Mission Football dan i Bonfilia Sulai di berdiri footballer di belak represent ya ke India ke under 16 women's tournament apa Nepal mentau senam ni dan tu iba given-sing shooting but i sawan latu belak sya sain but ka Bengaluru FC nak unta haka youth academy ke jungki ni dan tu i kong Safida Nongrum but i frequency riwan belak Blake Benjain nam taka training ke jungki but hapo Mumbai but football academy junggu bacung dia but kunta ter ki babun kini ki bangi i paling bagan ke Mission Football ki babun kini kilong kajing island napang ta kini ki atlet jumi bagi kiu kunta kan ke Mission Football turu ni doni ke ta ju kajing angut limbakan ni baro minla ya ka ba limbakan ka Mission Football tu ni sedang isu suai ki atlet sebenang kiu but abangi pen ka salary structure jo ka Mission Football turu nila advice de donru ki nila buru ya ka ba ni berhat bengin pa ki coaches jo ni kum ka refresher course mak muni ong ka ungkan ka juk ka pemerintah ni dan kam ki coach jo ni nak post por ki yo ya ki training pakin long updated but kanika juk ka pemerintah ta don ki refresher course su tindan ki grand programs nam tadi khusus ki jeni pangangit bokot kajing ai jing kai kini ki athletes in bagan Mission Football ka dei bagi coaches su te ladang spin ki tang di grassroots ladang in khat pat na ka coaches ki jeni kiran kam ka refresher course an ai training ni kan nong ga ikai ki ba no kanong da long ko seso dengan ni scam barin wa ki training ki bangi ai ki bangi pa ki bangi la kalong kiwewe di state ni ko ka jelaga ni ko ka India jeni lane wala sha bar India ru te ni dondu ni bangi ke bangi kam kongsan kan Mission Football tu kalong balada pipet hakini ki snem ki balale ki babun hakini ki local clubs kami ang lana ki sports club jukisnong ako kisnong ko pair ba kiyat ban ai kataka jingikai ki samna po snong limba ka sports and then ni suturu ki don kampa di kajingerap na kasorka tingi nakaliang ka department na kanika Mission Football tu nila boro pangingerap ki local clubs
ki hapo kisnang beker hado up to an amount of 15 lakhs. Kata kasong depending on ki jaj puzzles ki badon. Banalor kataru mensuang yang judon ya kenika ya kebangin page nam takini ki elite clubs. Lana ki club ki belakoi sedu ka level jong ka I League, sedu ka level jong ka ISL. Tikunta kumba milabu akanika musim football tu menta. Kini ki clubs light ni kini ki local clubs ki jungi ki plan ki Shillong. Lada kini ki clubs ni ko jalan jungi ki Blakiu sekerdang ni ka Lakai, sedu ka I League ya kunta terter. Tina kaliang ke depan juga sport su milabu ya kataka song bena ka jingirap na kunta ban kesan pat ikini ki club kini paro iki ba ngingi kemen ba nimba kini si ba ke football hangnya ke jela ke jungi ke ki sisya umbu hipen nitip sai ba ke jela ke jungi ke dika jela ba football ba kumtang kemen yang ba kini ki inisiatif jungka sarkar ke inisiatif jungka government mikirmen baka overall structure jung football hangni ko ka jela ke jungi kan ke akataka decision commission hangi mo nili naka jela ngilong tiba kloy lada ngiyo ya kalat long piom ya ka semifinal hangni nili ngilong ke tiba kloy ndai ka decision commission hangi ndai ka bagi penyanyi juga government kan ke supported by government ndai ka dika penyanyi juga efforts dia kata ka song akil lada ki ibet ban ayangi bangin host mengingi bila alam baklo